apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Gimana nih puasanya? Insyaallah pada lancar semuanya. Teman-teman, Bang Baron sama Po Jamilanya kayaknya kekenyangan dah tuh. Habis buka puasa, terus habis terawih, dia teler dah langsung molot. Nah makanya nih acara ayah yang bawain teman-teman. Hehe. Oh iya, salam-salam nih buat Mpok Maria Yustina, Bang Bambang, Bang Irfan nih, Bang Irfan mana ya, Bang Irfan ya? Mpok Jian Sabrina, aduh kagak nongol-nongol nih Mpok Jian. Ame Bang Amik, Pami, aduh kemana ini orangnya? Orang nongol-nongol. Nah, ada lagi nih salam buat Bang Dapa, terus siapa lagi ya? Waduh banyak banget ini yang komentar. Muhammad Opa yang suka komentar pertama. Iya. Teman-teman, kira-kira besok bikin rame ondel-ondel apa lagi ya? Kalau teman-teman punya ide, boleh deh tuh coret-coret di kolom komentar. Ntaran videonya bakalan dibikinin deh tuh sama Mpok Jamil sama Bang Baron. Teman-teman, di video kali ini nih ada cerita si Mpok sama si ondel-ondel bocil lagi boleh berdebat. Debatin apaan ya? Tapi kok rumah-rumahnya bawa-bawa petasan. Nah lo ada apaan tuh? Mak, bagi duit ngapa, Mak? Mak, bagi duit. Apa sih, Tong? Duit mulu. Bagi duit ngapa, Mak? Ceban, Mak. Elah, ai kan puasanya pol. Mak, bagi duit. Kagak, Mak gak punya duit. Lagi buat apaan sih jajan mulu? Tadi kan janjinya kesini kagak jajan. Kagak, Mak, kagak mau jajan di mari, Mak. Aye mau beli beli petasan. Dah, mau bajir bener dah. Minta duit buat beli petasan. Lama teman-teman aja pada main petasan, Mak. Bagi apa cobaan aja, Mak. Bagi ya, Mak. Lama bagi ngapa duit. Aye pan main-main petasan sama teman-teman aye. Kagak. Nanti kalau kena tangan aja lagi kagak boleh main petasan begitu. Bocah badar banget. Iya dah, ayo beli kembang api boleh kan? Kan kembang api, Mak, bukan petasan, Mak. Sama aja. Kalau kembang goyang boleh. Mak beli plastik dah ya kalau mau. Mau kan makanan, Mak. Ayo pan puasa. Ya nanti makannya kalau udah buka. Sama enaknya kayak kembang api, malah enakan kembang goyang. Mama kagak mau, Mak. Pan ini bulan puasa, Mak. Kalau bulan puasa biasanya pan orang-orang juga pada main kembang api, Mak. Lah jangan diikutin, Tong. Lah ilah. Itu tuh mubazir, Tong, bakar-bakar duit. Dah, emak nyari duitnya susah nih, sampai joget-joget begini nih, sampai uget-uget no. Lu mau ngabisin duit emak aja buat beli kembang api, buat beli petasan. Kagak boleh begitu, Tong. Kesianan emak sama baba yang kerja nih capek nyari duit. Mama begitu banget dah, Mak. Yaudah bagi duit aja deh, ceban dah. Lah buat apa lagi? Ya kagak, bagi aja. Kagak aman, ntar di ini lagi buat beli petasan lagi. Mama ayolah. Kagak, sekali kagak mah kagak ya. Nah, lihat aja nih ya. Kalau misalkan ngambek-ngambek begini lagi, kagak mah ajak ini nih ke supermarket ini nih. Tadi pan janjinya mau numpang ngadem doang ini di Indomart. Malah minta duit jajan lagi. Malah mau beli petasan. Kagak, pokoknya kagak. Kagak, sekali kagak, Mama kagak. Tong, ya ampun.